anu nu jaga ngan re re ne papah gera ayahanmu yo sabah masa Ajud lon kisah habalon pua kisah lam nanggra ulon carita nyasidra anu dengan pamadra sedehan bagong ayah jihada wahai pama di kamu bagan ayah hadrohan tam gegisah anu di marit menan pesampo di pamasi rogeroi mata anu di marit menan pesampo di pamasi rogeroi mata Mana jawab oleh pamadra sirangan mo samboh ya mada wahai anu sitangke hade mebek dawu hale ayo mada wahai anu suraba Allah semoga ayah damang syurga semoga ayah damang syurga